Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Turanezerewe cyane muri iki gitondo. Tunafurahi sana asubuhi kama hii. Kuba Imana yabyemeye ko buca turi amahoro. Kwa kuwa Mungu alikubali tukaamka sote tukiwa salama. Ni ivy'igiciro cyinshi imbere y'Imana. Ni ivy'umunezero cyane kuba dushoboye kubyuka turi bazima. Sana kwa kuwa sote tumeamka tukiwa wazima. Turavye aho Imana yadukuye, tukiangalia nafasi ambayo Mungu ametutoa, na ahantu habi cyane. Ni nafasi mbaya sana. Uravye bujijoro nini cyane. Ukiangalia usiku ni mkubwa sana. Kandi gikoreye ibibi byinshi cyane. Na usiku na mambo mengi mabaya. Urumva rero Imana irinze iguha akanya ko kubona umunsi ukurikirako. Mungu akikupa muda kuona siku nyingine ukiwa mzima, nugushima Imana cyane. Nikushukuru Mungu sana. Kuko hari benshi baryama nkuko nawe uba waryamye. Kwa sababu kuna wengi ambao wanalala kama jinsi na umelala. Kandi bakaba bari bafise imigambi myinshi bari kuzokora ku munsi ukurikira. Na wanakuwa na programa nyingi sana pakikucha. Ariko ugasanga ntibikunze ko bavyuka ari bazima. Lakini unakuta hawaamki wakiwa salama. Urumva rero jewe nawe byashobotse ko tuvyuka turi bazima, turashimira Imana. Sasa mimi na wewe ambao tumeamka sote tukiwa wazima tunashukuru Mungu. Kandi dushimira Imana ko yaturinze no mubarabara yose tugashika hano ku rusengero. Na tunashukuru Mungu agisi Mungu ametulinda, agisi tulikuwa nakuja hapa kanisani. Imana yacu habwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Amen. Tugiye gusangira amajambo y'Imana makeya. Tunataka kuchangia neno la Mungu. Urashobora gusanga wari umaze kuyumva. Unaweza kukuta umeshawahi kuyasikia. Ariko nukwibukanya. Lakini ni kukumbushana. Mu rugendo ruja mu ijuru nukwibukanya. Katika safari ya kwenda mbinguni ni kukumbushana. Kuko tuzi ko bishoboka ko umuntu ashobora kwibagira. Kwa sababu tunajua mtu anaweza kasahau. Nizo mpamvu ro mategeko 10 y'Imana harimo irivuga ngo wibuke. Kwa sababu katika amri 10 za Mungu, Mungu anasema eti tukumbuke. Arabizi neza ko dushobora kwibagira. Mungu anajua kama tunaweza tukasahau. Nizo mpamvu n'ijambo ry'Imana riguma ritubwira ngo mwibuke. Ndio maana neno la Mungu linatuambia tukumbuke. Uyu munsi tuza kurabira hamwe amajambo y'Imana avuga ngo, leo hii tutachangia maneno ya Mungu ambayo anasema, Satani umukundira iki? Shetani unampendea nini? Turaza kuraba inyandiko za Bibiliya. Tutaangalia maandishi ya Biblia zitandukanye zivuga ku majambo amwe canke ayandi. Maneno tofauti. Ariko tuza kwisunga icigwa kivuga ngo Satani umukundira iki. Lakini sasa tutaangalia kuhusu neno ambalo inasema shetani unampendea nini. Ntabwo murababwiye ko mwese mukunda Satani oya. Sijawaambia kama nyote mnapenda shetani, hapana. Ariko niryo jambo ry'Imana nifuje ko twokwibukanya kuri uyu munsi. Ndo neno la Mungu ambalo nimependa leo tukumbushane. Reka tudatevye bila kukawia turabe mu gitabo cyo mu byahishuriwe Yohana. Tuangalie Ufunuo wa Yohana. Turasoma igice cya 12, dusoma umurongo wa 12 nyene. Sura ya 12 hadi mstari wa 12. Turasoma umurongo umwe wonyene. Tutasoma tu mstari mmoja. Nukuvuga ngo ndasoma mu Kirundi, ufise Biblia y'igiswahili aza gusoma mu Kiswahili. Tutasoma mu Kirundi na mwenye ana Biblia ya Kiswahili atatusomea kwa Kiswahili. Ku murongo wa 12 aravuga ngo, nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamwo, ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Amen. Kandi Imana idutabare cyane. Amen. Reka ufise Biblia y'igiswahili tumugore adusomere mu Giswahili tumve ukuntu havuga. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 12. Tema uko na Kiswahili. Hakuna naye kwa Biblia ya Kiswahili. Agomba rabe. Sura ya 12 mstari wa 12. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 12.
Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 12 panasema hivi: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Ana wakati mchache tu. Amen. Amen. Imana dutabare cyane. Amen. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, hapa neno la Mungu imetuambia nkuko tubibonye mu byahishuriwe Yohana 12:12. Tuliona kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 12, ngo nuko noneho nimunezerwe, ndio hivyo mfurahie mwamajuru, enyi mbingu, namwe abayabamwo, na nyinyi ambao mnaishi humo. Ngo ibara rizobonwa n'ikiyaga, kuko umugwanizi abamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Ibara ni hiki, ni kama vile tulivyosoma kwa lugha ya Kiswahili ni kama vile mlivyosikia. Yowe acheke ni yowe, sina Imana dutabare cyane. Muri uyu murongo okay, kwenye wewe mstari twahabonye amajambo menshi avuga ngo ababa mwijuru nibagire gute. Tuliona watu wa mbinguni wafanye nini? Wafurahie. Ababa mwijuru nibanezerwe, watu ambao wanaishi mbinguni wafurahie. Ngo ibara rizobonwa n'isi. Nimesema eti ni ghadhabu kwa Kiswahili. Ghadhabu. Yes, ndivyo tulisoma. Okay. Ghadhabu nyingi. Nimesema hivi. Ole wa moja tuone. Anasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi. Okay, ghadhabu. Akijua ya kuwa wakati ana wakati mchache tu. Urumva azi ko afise igihe gito hano mwisi Satani. Anajua kama shetani ana muda kidogo hapa duniani. Nizo mpamvu ariko aragerageza gutuma abantu bakora ivyaha byinshi bitandukanye. Ndio maana anatuma watu wanafanya dhambi nyingi ambazo ni tofauti. Ugasanga n'umugenzi wawe waruzi, unakuta tena rafiki yako yule ambao unajua niwe ariko araguhanura ngo uje mu bibi bitandukanye. Ndio anakushauri eti uende kwenye vitu vibaya ambavyo ni tofauti. Ariko igihe ni gito cyane, lakini wakati ni mdogo sana. Ijambo ry'Imana ritubaje ngo none Satani umukundira iki? Neno la Mungu limetuuliza sasa, unampendea nini shetani? Kandi Satani ntuzokwigera ubona n'amaso ariko aratembea. Na shetani hautamuona na macho aitakiwa anatembea. Ndakunze kuvuga ku nkuru y'umugabo yitwa Tupatupa. Napendaka kusema kwa habari ya mzee mmoja anaitwa Tupatupa. Ukuntu Imana yamugiriye amahirwe ariko akayafisha ubusa. Gisi Mungu amemnemia, lakini ile neema ambayo Mungu amempatia akaichezea. Mu maso y'umubiri, kwenye macho ya mwili, yabonye atwagwa ahantu, aliona anapelekwa sehemu, ahabona ibintu byinshi bitandukanye byo kwisi, akaona vitu vingi sana tofauti vizuri vya duniani. Abagore beza, wanawake wazuri, abariko barasangira inzoga, wenye wanachangia pombe, abariko barasangira itabi, wenye wanachangia sigara, abariko barahana machensi baramukanya, wenye wanapana machensi wanasalimiana. Abona ni ibintu byiza cyane, akaona ni vitu vizuri sana. Aho hari mu maso y'umubiri, hapa ilikuwa ni macho ya kimwili. Ayo maso y'umubiri nyene acha kugwa mwico gice, ayo macho ya mwili akatolewa hiyo sehemu, atwagwa handi kugira ngo arabe ivyaho bihari, akapelekea sehemu nyingine juu angalie vitu vingine ambavyo vipo. Asanga babandi bitwa ko bakurikiye Imana bamwe rumwe, akakuta kwa wale ambao wamemfuata Mungu wamevaa ni vazi moja. Asanga ico bariko barakora barunamuka barasenga byonyene. Akakuta hiyo sehemu wanainama wanainuka wakiwa naomba tu. Avuga ati nene wa Yesu mwavuga ari. Akaanza kusema ule Yesu ambaye mulisema yuko wapi? Yesu araza ati ni jewe.
Yesu akakuja akasema ni mimi. Amwereka ibiganza vyiwe ukuntu yatobowe, akamuonesha mikono yake gisa alichomwa, amwereka ku maguru aho akamuonesha kwenye miguu pale penye amemchoma nani misumari. Yesu nta majambo menshi yari afise yo kwisigura kuri Tupatupa. Yesu hakuwa na maneno mengi ya kumwambia Tupatupa. Basi Tupatupa aravye yibuka ko aho yagiye ubwa mbere. Tupatupa akakumbuka pale ambapo alianzia. Yahasanze ivyiza vyinshi bihimbaye umutima wiwe. Alikuta vitu vizuri ambavyo vifurahisha moyo wake. Acha sanga aho hantu agiye bugira kabiri ntazohashobora. Akakuta sehemu ile ambayo alienda mara ya pili kama hatoweza. Aravuga atoya, akasema hapana, mumpaya mahitamwo. Akasema mimi mmenipa chance. Kwa hiyo ico nshaka gukora, nshaka ko muzana igitabo nsinye n'umunwa wanje ko aha hantu hakunze. Akasema naomba mnipatie kitabu ili niweze kusaini, kwa sababu mniambia ni choose sehemu ambayo nitaenda. Basi bazana igitabo, arasinya, aravuga amazina yiwe, tije aha hantu hakunze. Wakampatia kitabu akasaini, akasema mimi hii sehemu sikuipenda. Kandi nkuko mubizi, kama jinsi mnavyojua, iyo umuntu asinye bavyerekana ko abikoza bikunze. Mtu akisaini anakuwa amefanya hicho kitu akiwa amekipenda. Nizo mpamvu niyo umuntu aje gukizwa, ndio maana hata mtu akija kuokoka, amwe mu majambo bamubaza ko yemeye n'akanwa kiwe kwakira umwami Yesu. Kwenye maneno ambao wanamuuliza, je, umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako? Kuko iyo vyiyemereye n'akanwa kawe, kwa sababu kikubali na mdomo wako, imbere y'Imana haba hari vyabona vyinshi vyabibonye. Mbele ya Mungu kuko mashahidi wengi. Nujya munsi w'iherezo wameviona, na ile siku ya mwisho vyabona nivyo bizoza imbere y'Imana bikubwire kujya munsi waravyemeye. Wale mashahidi ndio watakuja mbele ya Mungu waseme huyu mtu alikubali. Ariko ivyo wemeye imbere y'Imana ntiwabikurikije. Lakini vile ambavyo ilikubali mbele ya Mungu haukuvifanya. Ico gihe umuntu azocaronka impembo ikwiranye n'ivyo yakoze. Kipindi hicho mtu atapewa zawabu ambayo inalingana na vile ambavyo amefanya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndabifurije mwese muri ngaha kuzokwishimirwa n'Imana ku munsi w'iherezo. Natakia nyote ambao mko hapa siku ya mwisho Mungu afurahie. Ya, Tupatupa rero aravuga ati jewe ndagomba gusubira hahandi hambere. Tupatupa akasema mimi nataka nirudi ile sehemu ya kwanza. Rero ivyo gufyinata vyabaye biheze kuko igikorwa ca mbere cari giheze. Sasa vitu vya kutania vilikuwa vimeisha kwa sababu ile kazi ya kwanza ilikuwa imeisha. Sasa mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impwemu, tuvuye mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'impwemu sasa. So tunatoka kwenye wakati wa mwili tunaenda kwenye wakati wa roho, wa kiroho. Tupatupa ashagarukanwa hahandi bwa mbere hamwe yahere. Tupatupa karudishwa ile sehemu ya kwanza ambayo alianzia. Yarazi ngo aza gusanga bimeze kwa kundi. Alikuwa anafikiri kama atakuta ni vile kama gisa lile. Ariko sanga vyahindutse. Lakini akakuta vimebadilika. Cha kibanza ciza yari yabonye. Ile sehemu nzuri ambayo alikuwa ameona. Hari abakobwa beza. Banyepa alikuwa wanawake wazuri. Abariko barasangira ivyo basangira. Alikuwa anachangia benye na pombe. Asanga byose vyahindutse. Akakuta vyote vimebadilika. Satani bari bavuganye ubwa mbere. Shetani alikuwa ameongea naye mara ya kwanza. Yambaye costume. Alikuwa amevaa suti. Asa neza. Akiwa anafanana vizuri. Ariko uwo munsi ico gihe kuri next level ubugira kabiri. Lakini kwenye next level mara pili aliporudi ile sehemu ya kwanza. Yasanze ari umuriro gusa. Alikuta kuna moto tu. Induru asanga ni nyinshi mu muriro. Akakuta fujo ni nyingi sana. Abantu bariko baraboroga. Watu wakiwa nalia. Basaba imbabazi bitari bukunde. Wakiwa naomba msamaha na visiwezekane. Avuga ati jewe ntwara hahandi hambere. Akasema mimi naomba nipeleke ile sehemu ya kwanza. Malaika aramubwira ati hamwe hambere na hanyene. Malaika akamwambia ile sehemu ya kwanza ndo hii. Aramubwira ati oya. Akasema hapana. Ahambere hari abakobwa beza. Sehemu ya kwanza ambayo nilienda kulikuwa wanawake wazuri. Hari inzoga nyinshi z'ubwoko bwose. Palikuwa na pombe nyingi tofauti. Hari abantu bafise urukundo. Palikuwa watu ambao walikuwa na upendo. None ahunzanye ntabwo ariho. Hapo penye umenileta sio penyewe. Ntwara hahandi twagenda ubwa mbere. Nipeleke ile sehemu ambayo tulienda mara ya kwanza.
Malaika aramubwira ati ntiwari ubizi. Malaika akamwambia haukuwa unajua? Ili ligeragezwa wari urimo. Hii ilikuwa ni majaribu ambayo ilikuwa hemo. Kwa Kiswahili ile nyimbo inasema kwamba ilikuwa kampeni. Kwenye Kiswahili inasema eti ilikuwa ni kampeni. Rero ntiyarabizi yuko yategerezwa kugira amahitamo meza. Alikuwa hajui kama anaweza kufanya maamuzi mazuri. Asante. No muri iki gihe niko bimeze. Hata wakati huu ndio jinsi ilivyo. Imana yaduhaye ubwenge butekereza neza. Mungu alitupatia akili ambazo zinawaza vizuri. Kandi mbere yacu hari inzira zibiri gusa. Na tena mbele yetu kuna njia tu mbili. Iyo ukoze ivyiza ukishimirwa n'Imana, ukifanya vizuri Mungu akikupenda utaenda mbinguni. Ariko niwakora ivyankwa n'amaso y'Imana, lakini ukifanya vile ambavyo vinamchukiza Mungu, ubabarira Imana sizo bigutwaye mu muriro. Umsamehe Mungu kwa sababu Mungu hatakuwa sio mwenye atakuwa amekupeleka nani jehanamu. Kuko Imana kubera kwigukunda, kwa sababu Mungu anakupenda kandi kaba yakuremye mu ishusho yayo, na alikumba kwenye sura yake, nizoguta mu muriro wewe, haitakutupa motoni, ahubwo izota mu muriro Satani, ila Mungu atatupa motoni shetani n'abamukurikiye bose bagiye mu nzira ziwe, walienda kwenye njia yake. Bivuze ngo wewe rero nturimwo. Sa inasemekana kama wewe haumo, ariko uzobamwo byagenze gute? Lakini utakuwemo ikimeendekaje? Ico gihe niba na wewe wakoze ibikorwa bibi Imana yanga, siku ya kama na utakuwa umefanya vitu ambavyo Mungu anachukia, ntizoguta mu muriro nka wewe ubwawe, ahubwo izoguta mu muriro nk'umwansi w'Imana. Haitakutupa motoni kama wewe, ila itakutupa motoni kama adui wa Mungu. Imana dutabare cyane. Amen. Abantu twese twamenye Imana, Imana dutabare cyane. Watu wote ambao tumemjua Mungu, Mungu atusaidie sana. Abantu twese tuzi icyo turiko turakora, Imana dutabare cyane. Watu wote ambao tunajua kitu ambacho tunakifanya, Mungu atusaidie sana. Ni vy'ukuri hari ibyaha byinshi twahevye. Ni kweli kuna dhambi nyingi ambazo tumeacha. Hari abahora banywa inzoga barabihevye. Kuna wenyewe walikuwa nakunywa pombe ila wameacha. Hari abahora banywa itabi barabihevye. Kuna wenyewe walikuwa navuta sigara lakini wameacha. Akaro ivyo jende babwiye narabikora. Mfano hivyo venye nimewaambia mimi nilikuwa navifanya. Jewe nari wa muntu ntangura kunywa inzoga kuva nikanguye. Yani mimi ni mtu ambaye nilianza kunywa pombe nikiwa nimeamka. Ni kuvuga ngo niba nazinywaye zikamborera, kama nimezikunywa na nimelewa, aho najyama icupa ryaba riteretse aho. Ni pale penye nilikuwa nalala, chupa la pombe liko hapo. Nikanguye file ya mbere nikyo nabanje. Nikiamka, yani file ya kwanza ni kuchukua ile chupa la pombe na natumia. Naja mu kazi maze guterayo nka tubiri. Nilikuwa naenda kazini nikiwa nimekunywa chupa 2. Igitangajiro giteye n'insoni. Kinachoshangaza sasa na kinatia aibu, nimbere yuko nkizwa neza na mbele ya kuokoka vizuri, no mu rusengero narashobora kuza natereyo 4. Hata kanisani nilikuwa nakuja nimepiga vuine. Jamani. Katika kikundi cha sifa, katika kundi la sifa, abantu bakabona mfise umunezero mwinshi, watu wanaona na furaha nyingi, ariko nkabafise igitesi yani na mvuduko, yani ntereye na ile furaha ya tule tutu ineko nilitupia ndani. Jambo j'Imana ngo Satani umukundiriki. Neno la Mungu inasema shetani unampendea nini? Sasa ikintu chatumye nkizwa neza, kitu ambacho kilisababisha niokoke vizuri, nkivangura n'ivyo byose, nikaachana na yale yote, hari jambo niyumviriye rimwe. Kuna neno moja nilifikiria, ndibaza ati none, nikajiuliza, je, nk'ubu marayika ajejwe igihe ibyo twakwita time keeper je, hivi malaika ambaye anaangalia saa, abwiwe n'Imana, akiambiwa na Mungu ati genda kwa Samueli, eti uende kwa Samueli, utwari icapa, upeleke bango, maybe. Okay, bango amba icapa canditsweko ngo, bango ambaye naandikwa iminsi yo kubaho kwawe iraheze, yani siku za kuishi zinaisha za kwako.
Mbega ivyo nakoze, je, vile venye nilifanya n'agacupa naza nanywe, na ile chupa nishaikunywa, mbega konyemerera kuduga mwijuru? Je, katanikubalia kupanda mbinguni? Canke umuryango w'ikuzimu niwo uzokururuka nkamanuka? Ama mlango wa kuzimu ndio wenye utafunguka ili niweze kwenda? Maze kwiyumvira ivyo, nilipofikiria hivyo, ndavuga ati nkwiriye gukizwa neza. Nikasema napaswa nitubu vizuri. Nta muntu yigeze amfatira umwanzuro jewe. Hakuna mtu mwenye alinishikia eti maamuzi. Hakuna mtu mwenye alinishikia maamuzi. Peke yangu ndio nijishikia maamuzi. Niko no muri uru rugendo ruja mwijuru bimeze. Na ndo jinsi kwenye hii safari ya kwenda mbinguni iko. Urugo rugizwe n'abantu batatu. Urugo? Ya. Yani familia inakuwa na watu watatu. Umugabo n'umugore n'umwana. Mke, mume na mtoto. Sijasema mtoto wa kiume au wa kike. Hapana, mtoto yoyote. Nimesema mtoto tu. Ndio. Kwa hiyo umwana wiwawe mu nzu, kwa hiyo mtoto wako wa nyumbani siwe azotuma uhita mwijuru. Sio mwenye tasababisha eti ukubali uchague mbingu. Umugabo wiwawe ufise mu rugo, mume wako ambao uko naye ndani ya nyumba, canke umugore ufise, ama mke ambao uko naye nyumbani, siwe azotuma uhitamwo kuja mwijuru. Sio mwenye atakuchagulia kwenda mbinguni. Kuja mwijuru ni kugatwe kiwawe wewe. Kwenda mbinguni ni wewe tu peke yako, napaswa uamue. Uhisemwo kugenda uragenda. Ukikubali kwenda utaenda. Uhisemwo kumanuka uramanuka. Ukikubali kushuka utashuka. Tupa cabwirwa amajambo ngo ntiwarubizi. Tupa kaambiwa, je, ulikuwa ujui? Kwisi waraja mu rusengero uducokoza kandi uza no kuborerwa. Duniani nilikuwa naenda kanisani na unakunywa pombe, unatuchokonoa. Lero uyu munsi harageze ko impembo yawe uyironka. Sasa leo hii umefika wakati wa kupewa zawadi yako ambayo impembo ndio zawadi. Yeah. Zawabu yako ambayo umetumikia. Mwijuru ntiyari yamerewe gusubirayo. Mbinguni halikuwa kubali kurudi. Kubera ko yari yamaze gusinya kwa sababu alikuwa Aisha maliza kusaini kama hayupo mbinguni. Nizo mpamvu jambo ry'Imana uyu munsi ribajije ngo mbega Satani mukundira iki? Ndio maana neno la Mungu leo linatuuliza, je, Shetani anampendea nini? Ibyo akora byose mw'iyi si ni bibi gusa. Venye anafanya vyote hapa duniani ni vibaya tu. Niyo wabona umenga ni byiza ariko bikurikirwa ni bibi gusa. Hata ukiona kama ni vizuri lakini vinafuatwa tu na ubaya. Ndabaha akarorero. Niwapatie mfano. Mu mufuki wanje, kwenye mfuko wangu, ngize guca nkuye yiki. Nikifanya hivyo nimetoa nini? Nkuye telefoni. Nimetoa simu. Eka ndashire ku ruhande. Hata niweke pembeni. Ndasubiyeyo. Narudia eko. Nkuye yiki. Nimetoa nini? Hakuna. Okay. Ngoja. Nkuye yiki. Na kimwe. Bivuze ngo imifuko yiwanje yari ifise telefone yonyene. Nikusema kwenye mfuko wangu kulikuwa tuna simu tu. Iyi telefone, hii simu irashobora kuzotuma uja mwijuru canke ishobora kuzotuma uja mu muriro. Inaweza kusababisha wende mbinguni ama usiende mbinguni. Kubera ko iyi telefone, kwa sababu hii simu nta vyaha ikora. Haifanyi dhambi. Ivyaha bikora uyikoresha. Dhambi zinafanya ule ambaye anaitumikisha. Ndabaha akarorero. Niwapatie mfano. Iyi telefone nk'ubu mfisemwo internet ikwiye. Hii simu mfano kama nina internet ambayo inatosha, nkaja ku mbuga zo kuri internet kuri Google. Nikaenda ku Google. Nkandika ko nkeneye kuraba ama video ateye isoni. Nikaandika kama nataka kuangalia video ambazo ni za haibu. Satani n'abadayimoni biwe abo bakorana kuri iyi si. Shetani na mapepo zake ambao anatumika hapa duniani bafashe izo video kugira ngo bazishire kuri urwo rubuga. Waliziweka kwenye simu, kwenye hiyo mtandao, kugira ngo ibipfabwenge byose bizogende kuziraba. Kwa sababu wale wote ambao hawana akili wao naenda kuangalia. Ico gihe wewe uzoziraba witwa kukijijwe. Kipindi hicho wewe ambao wewe mwenye utaziangalia na unasema kama umeokoka, imbere y'Imana ntizoharura ikosa kuri telefone. Mungu hataangalia kosa kwenye hata hesabia kosa kwenye simu.
azoharura ikosa kuri wewe nyene, atahesabia makosa kwako wagiye gukoresha iyo telefoni kwa sababu wewe ulienda kutumia hiyo simu ikakuonesha vitu ambavyo ni tofauti. Kuko abandi mu gishingo cyo kuraba ibyo baraba ubutumwa bwiza bugezweho, kwa sababu wengine wanaangalia neno la Mungu kupitia kwenye simu hiyo. Nubugiye kuri YouTube ukavuga ngo ndashaka ubutumwa bubohora imitima. Hata sasa hivi ukienda YouTube ukasema nataka kuangalia neno la Mungu ambayo litafungua moyo, utusanga majambo menshi cyane y'Imana kandi ushobora kuvuga. Utakuta neno la Mungu nyingi sana kwenye hiyo YouTube. Ugiye ku rubuga ukavuga ngo ushaka indirimbo zo guhimbaza Imana, ukienda YouTube ukasema nahitaji nyimbo za Mungu, usanga hari indirimbo nyinshi cyane zigufasha guhimbaza Imana. Utakuta kuna nyimbo nyingi sana ambazo ni za kumpendeza Mungu. Bivuze ngo ni waje mu muriro kubera iyi telefone, na ukienda kuzimu kwa sababu ya simu, ntuzubeshere telefone wene yagutwaye. Usije kasingizia simu eti simu ndio imesababisha. Ubwenge bwawe, akili zako niko zoba butumye uja mu muriro, ndio zitakuwa zimesababisha uende motoni. Abandi barafata indirimbo bakazirikira abandi, wengine wanashika nyimbo wanazitumia wengine. Ijambo ry'Imana ryaguheza gikarugikira abandi, neno la Mungu likikufurahisha likikubariki unatumia wengine, nabo bagafashwa nkuko na wengine wanasaidiwa kama gisi na umesaidiwa wanatumia wengine. Ari ugasanga uriko urazikoresha mutagiye mu maro, lakini nakuta unatumia kwenye vitu ambavyo sio vya maana. Imana dutabare cyane. Mungu tusaidie sana. Turiko turaraba amajambo y'Imana avuga ngo Satani umukundira iki? Tuko naangalia neno la Mungu ambaye nasema shetani anampendea nini? Nta cyiza na kimwe atanga. Abe? Nta cyiza na kimwe atanga. Hatoi kizuri chochote. Kandi bakarorero hari abantu bakunze kuja kurondera ubutunzi kuzimu. Niwapatie mfano, kuna watu ambao wanakuwa naenda kutafuta utajiri kuzimu. Egihe nababwira ngo murabe mu mfuko wanje mwasanze wa mafaranga. Kifini niwaambia muangalie kwenye mfuko wangu mulikuta hemo hela. Hapana. Nana mafaranga simba yakunda. Je, hela sizipendi. Nihagire uwo yama ndebe ko nahako yatowe. Kunipatie mtu mwana kastachukua. Oya turabe zana tureko ntayatowe. Ati zaana Orum. Igituma nanda bivuze gutyo, nilikuwa nimesema hivyo kwa sababu nuko nzi neza ko hari umuntu ashobora kubona kama hela afise nkuko kwanje. Kuna mtu mwenye anaweza kaona hana hela kama mimi hapa, agacaca mu nzira zose zishoboye ngira yaronde, kwenye njia tofauti ili atafute, kandi hari haho ushobora kugeruka yaronka, na kuna sehemu unaweza kaenda kwa ukapata hizo hela, ari ukazironka uhawa amategeko atandukanye, lakini kapewa hizo hela ukimepewa masharti ambayo ni tofauti. Satani akabanza akakuryosha ryosha, Satani akakufurahisha. Ndabanze ndabururu. Acha kwa niangalie kikitu. Ururu murarubona? Iki kitu mnakiona? Rungana gute? Ni kikubwa. Ibaze nkiyo iba ari begi yuzuye amafaranga. Ndo jiulize kama ile inakuwa ni begi ambayo inajaa hela. Ugasanga Satani arakubwiye ngo iyo begi ndayigupakirira amafaranga. Unakuta shetani akwambia hii begi yote nitaijaza hemo hela. Muri iki gihugu ndimwo, iki gihugu turimwo, kwenye hii nchi ambayo tunaishi hemo, inoti ya nyuma nini ni y'amafaranga ngahe? Igihumbi kirahari? It's ni jana nijo ntuze nini. Ni yenye ariko avuga rero. We. Okay. Basi tufate mu bihugu vya Afrika. Mu bihugu vya Afrika. Okay, tushike kwenye nchi za Afrika. Nk'akarorero i Burundi, Tanzania. Tuseme Burundi, Tanzania. Inoti nini ya mbere nanga, ya nyuma nanga, ijya nyine uvuga ngo ni nkuru. Nani hela kubwa ambao wanasema kule Burundi ambayo ni ya mwisho ni ngapi? Ibihumbi 10? Ibihumbi 10 ya. Ugaca usanga rero umuntu akubwiye ngo iyi varisi ingana guca, arayipanga inoti z'ibihumbi 10 yuzuye. Unakuta sasa mtu anakuambia ili begi nitaipanga hemo hela za 10,000 hadi ijae. Ugaca uraba umufuko bwa mbere nakozemwo, unaangalia sa mfuko umegusa hemo, uri nkana kibe kirimo, hakuna hemo kitu. Sasa uche wibaza mafaranga yose araza kuba ni wawe. Ndio tunajiuliza hizo hela zote zitakuwa za kwako niba utafatanye n'Imana by'ukuri. Kama hukushikana na Mungu vizuri, amategeko bazakuguha yose uzoyubahiriza. Masharti yote ambayo atakupatia utayatekeleza. Akarorero, mfano, mwabibonye ko mu gitondo
nuko mutabibona, nuko mutari muhiri wanyu. Asubuhi ni kwa sababu mkoona, kwa sababu mko nyumbani kwangu. Nagiye ngo ngende guteka icyayi. Nienda eti nataka nipike chai. Amazi yarariho. Maji yalikuwepo. Isukari yari ihari. Sukari ilikuwepo. Amajani ntayarahari. Nilikuwa sina majani. Navyumvise? Ndiyo. Sasa aba yadehari rero. Sasa kipindi majani yalikuwa hayapo. Bivuze ngo iyo nza kuronka umuntu angurira icyayi nari kukinywa. Ningepata mtu akuninunulia chai ningekunywa. Sivyo? Ndiyo. Turumvikana? Tunasikilizana. Yemwe ntimusamare. Musisamare. Turi kumwe? Iyo nza kuba mfise amafaranga ku mufuko nkuko mwabibonye. Ningekuwa niko na hela kwenye mfuko kama jinsi mlivyoona. Nari guca aho bakidandaza nkakigura nk'inkweli. Ningepitia fasi ambayo nakiuzisha nikakunywa. Urugendo rugakomeza. Safari kaendelea. Nujya muntu rero ahawe ajya amafaranga. Na yule mtu sasa ambaye amepewa zile hela, barashobora kugira ngo bamuryoshe. Wanaweza kwa namfurahisha. Kubera ko ata mafaranga yari afise kwa sababu hana hela, alikuwa hana hela kama mimi. Bakacha bamuha ibihumbi 100. Wakampatia 100. Laki moja. Laki moja. Bakamubwira ati tora ya mafaranga. Akamwambia chukua hii laki moja. Ntiturakubwira ngo ukurikiza amategeko. Atujakwambia ufuate ile masharti. Genda wiyumvire ni wumva ukeneye kugaruka kuzoga. Wende ufikirie, ukishafikiria utarudi. Lakini ajya mafaranga kubera ko wari inzu yatora. Lakini kwa sababu zile hela umezichukua, ukaba wamaze kuyakoresha ko. Na ushayatumia. Nta bwenge ufise bwo kuzohakana ngo hautakuwa na zile akili za kusema hapana, mimi sinzokurikiza amategeko yayo. Sitafuata ile masharti ambayo mlinipatia. Yesu Kristo natagira ijambo muri wewe. Yesu Kristo kama hatakuwa na neno ndani ya moyo wako, bukeye uzosubirayo babwire ngo nemeye buri kimwe cyose mubwire. Utarudi ile sehemu ambie nimekubali vile vitu vyote venye mliniambia. Acha bakubwira ati biroroshe. Wapita nakwambia ni rahisi sana. Ubwa mbere bakweretse ivarisi ngaha. Mara ya kwanza alikuonesha ile begi pale. Ariko ntibazoyiguha ngo gari uyitwaye. Lakini hawatakupatia wende nayo. Hapana. Bazokubwira genda mu nzu yawe. Watakwambia wende ndani ya nyumba yako. Wewe urabwira ati reka je ntazo ngira. Hapo waambie mimi sina nyumba. Aseme ubwabo batushaka kurangira igisagara wimukiramo. Watapitana kwambia yani province ambayo tamia emo. Aho bazi ko bafise abafana babo. Kwenye wanajua wana wale washirika wao. Bacha bakubwira ati okay uru rupangu rero turaruguhaye. Wanapitana wambia sasa tumekupatia hii upango. Nawe ni bibaze. Usanzwe uri mu nzu utanga amafaranga ku kwezi. Sasa jiulize uko ndani ya nyumba na tunatoa hela kila mwezi. Utanga mahera y'ubwoko butatu. Unatoa hela aina 3. Amafaranga ya mbere na y'ubukode bw'inzu. Hela za kwanza ni za renti. Amafaranga gira kabiri. Hela za pili nayo kuriha wifi yayo mu nzu. Ni ya kulipa wifi ya ndani. Amafaranga gira gatatu. Hela za 3 ni insurance y'inzu. Ni insurance ya nyumba. Mbere n'amafaranga gira 4. Na hela za 4 uzokenera kuriha amatara n'amazi n'umuriro. Utalipia mataa na moto. Urumva tuvuze ibintu bingahe? Unasikia tumesema vitu vingapi? Vitu 4. Kandi ugaca usanga ni wahabwa yanzu yiwawe. Na ukikuta umepewa ile nyumba yako. Yanzu ije ku mategeko ya Satani. Ile nyumba ambayo imekuja kwenye ile masharti ya shetani. Amafaranga y'inzu ntuzoyishura. Hautalipa renti. Kandi niyo mafaranga menshi. Na ndo hela nyingi. Uzoriha amatara n'amazi, utalipa mataa na maji. Hari kutosanga bakubwiye bati mu myaka nk'itanu tangura tuzobikwishurira. Unaweza kukuta anakuambia kwenye miaka 5 tutakulipia vyote. Na uchuneze gushigikije kuri. Na wewe na furahi wanike meno juu. Niwe mara kugenda muri cha chumba bakubwiye. Ukishafika kwenye ile chumba ambayo amekwambia. Bazakubwira bati uzosanza igitambara cera buta. Utakwambia hivi utaweka kitambaa cheupe hivi. Nibindi byinshi ntazi. Na vingine venye sijui. Bacha bakubwira n'amajambo uzovuga. Na pita nakwambia na maneno ambayo utasema. Jichanganya sasa uyavuge. Jichanganya sasa uyaseme. Abazimu bazokuzukira. Yani mapepo yatakupanda emo. Uzokwisanga ya mafaranga warose ari menshi cyane. Utakuta zile hela ambazo umepata ni nyingi sana. Uneze. Ufurahie.
indwi ya mbere, wiki ya kwanza, indwi ya kabiri, ya pili, ya gatatu, ya tatu, ya kane, ya nne, wanashaka ni ya gatanu, hata ukipenda ya tano. Wibaze ngo nta masharti arenzaye. Ujifikirie eti hakuna masharti ambayo yanazidi hapo. Umunsi wayo ni wagera. Siku ikifika, siku ile masharti ikifika, uzogenda kugiye gufuka mahandi baba bakubwira ibyo uzotura. Utaenda upige magoti ile sehemu ambayo alikwambia ili uwe naomba hela ziongezeke. Uzokwisanga kuzimu kwa shetani mwenyewe. Utajikuta kuzimu kwa shetani mwenyewe. Usange bariko barakubwira ngo rero wari ufise umwana wa mbere, ukute wanakwambia ule mtoto wako wa kwanza tunamtaka. Jambo jema na munsi ngo satani umukundiriki. Neno la Mungu la leo linasema shetani nampendea nini? Umwana mwari mumaranye imyaka 5 avutse, mtoto ambaye mko amemaliza naye miaka 3 amezaliwa, umwana wava gutembera ajaza kugusanganira akubaza ko ari muzaniye, mtoto ambaye ukiwa umetoka sehemu alikuwa anakuja na kimbiana kuuliza baba umeniletea nini? Uyu munsi kubwo butunzi bwa satani, leo hii juu ya utajiri wa shetani, satani alikuwa aramugusaba ngumwiye, shetani anakwambia eti namuomba ule mtoto umuue. Kandi ngao kubera ko wagize amahitamo atarimwo Yesu, na kwa sababu ulifanya makubaliano maamuzi ambayo Mungu palikuwa hapana maamuzi ya Mungu, ntaje kuvuga ngo aho hantu urahaca, hautasema ile sehemu nitapapita. Niba uwo mwana utemeye kumutanga, kama ile mtoto akukubali kumtoa, bivuze ngo ubugingo bwawe nibwo bwo baza gutwara. Ina maana watachukua nani uzima wako? Cha wibaza rero, jiulize sasa, niba ko kutahamagaye umwami Yesu mu bugingo bwawe ngo yicaremo, kumuita Mungu ili akae ndani ya nafsi yako, satani akachagutwara kubera ko wiguze uwo mwana wawe. Shetani akakupeleka kwa sababu ulikataa kumtoa mtoto wako afu kajitoa wewe peke yako. Ijuru alijamwe chakuta umuriro. Utaenda mbinguni au mtaenda motoni? Mwishure mwijwi ryumvikana navyo numva. Utaenda motoni. Ndi. Abifuza kuja mu muriro muduza amaboko. Watu ambao wanataka kwenda motoni wapandishe mkono. Kona babona. Mbona ampandishi? Okay, basi abifuza kuja mwijuru muduza amaboko. Wale watu ambao wanapenda kwenda mbinguni wapandishe mkono. Ndabona ni mwese. Naona ni nyinyi wote. Imani dutabare cyane. Mungu atusaidie sana. Kana tugirie neza. Na reka turabe inyandiko igira kabiri twumvye gusa mwibuka tukaturaba icuba kivuga ngo satani umukundiriki. Ila mdenga tuko kwenye neno ambaye inasema kama shetani nampendea nini. Kandi sinigeze ndababwira ngo satani muramukunda. Na sikuambia kama shetani mnampenda. Ni jambo ry'Imana ry'uyu munsi. Neno la Mungu ndio lenyewe limesema hivyo. Reka turabe umurongo ugira kabiri. Tuangalie mstari wa pili. Turebe mbega havuga gute. Tuangalie je panasemaje. Sinza kuvuga byinshi. Sitasema mengi. Oya. Hapana. Ku murongo ugira kabiri turasoma muri Yeremiya igice cya kabiri. Yeremiya sura ya pili. Turasoma duhereye ku murongo wa 26. Tuangalia kwenye mstari wa 26. Tugeze ku murongo wa 28. Tufikisha hadi mstari wa 28. Yeremiya. Turaza gusoma no mu Giswahili. Yeremiya sura ya pili mstari wa 26 mpaka 28. 26 mpaka 28. Yeremiya sura ya pili mstari wa 26. Yeremiya kabiri umurongo wa 26 gushika ku 28 mpaka 28 panasema. Kugeza ku murongo wa 28 havuga ngo. Ngoja nijaribu kusoma. Reka ngerageze gusoma. Mstari wa 26 panasema hivi. Murongo wa 26 havuga ngo. Kama mwivi aonavyo haya akamatwapo ndivyo wanavyo. Sasa Kiswahili jamani, mbona mimi Kiswahili kinanishinda kusoma? Ni kwanza ni Yeremiya sura ya pili mstari wa 26 hadi 28. Kama Mungu aonavyo haya akamatwapo ndivyo waonavyo haya
nyumba ya Israeli wao na wafalme wao na wakuu wao na makuhani wao na manabii wao. Mstari wa 27 unasema, waliambiao gongo la mti wenye ubaba yangu na kuliambia jiwe ndiwe uliyenizaa. Kwa maana wamenipa mimi visongo, wala hawakunielekeza nyuso zao, lakini wakati wa taabu watasema, simama ukatuokoe. 28, lakini wako wapi miungu yako uliyoifanya? Na wasimama na hao kama wakiweza kukuokoa wakati wa taabu yako? Kwa maana hesabu ya miungu yako ni sawasawa na hesabu ya mji yako, Yuda. Amen, ubarikiwe sana. Amen. Tugiye gusoma mu Kirundi tumenye havuga gute. Tunaenda kusoma kwenye Biblia ya Kirundi tuone panasemaje. Muri Biblia ya Kirundi, kwenye Biblia ya Kirundi muribuka ko twavuze ko ari muri Yeremia 2. Mnakumbuka tusema kama ni Yeremia sura ya 2 murongo wa 23 kukwera ku 28. Mstari wa 26 hadi 28. Kandi usome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Haravuga ngo nkuko igisuma kimaramara iyo gifashwe, niko n'ab'inzu ya Isirayeli bazomaramara, be n'abami babo n'abaganwa babo n'abaherezi babo n'abakamenyi babo. Jambo gimana ryo umunsi ngo Satani umukundira iki? Neno la Mungu leo linasema shetani anampendea nini? Ababwira ikigegene. Tuvuze ikigegene mu bice arico. Aha, ni huko unafata iki giti kiri ngaha. Ni kama jinsi naweza kusema ye mti ambaye iko hapa. Hagihimburira hano. Nikakikatia hapa na hapa. Iki gisigaye bacita ikigegene. Iki cyo kimebaki wanakiita hivyo hivyo. Kigegene hivyo hivyo. Yaani kigogo. Kigogo Asante. Hano rero habuze ngo ababwira ikigegene bati ni wewe data, bakabwira ibuye bati ni wewe wambyaye. Kuko banteye ibitugu, yo niba kiravuga. Huyo ni Mungu ambaye anasema. Kuko banteye ibitugu nibabe bakinjira kwa maso, ariko mu gihe c'ibyago byabo bazotagaba bati haguruka udukize. Eko navyo. Lakini unasikia? Imana abantu bayiteye ibitugu. Mungu watu ambao walio mtupia mabega, ugasanga iyo batewe, unakuta batewe n'ibyago, wakishavamiwa na matatizo, niho bibutse ko Imana iriho, ndio anakumbuka kama Mungu yupo. Imana dutabare cyane. Mungu tusaidie sana. Ku murongo wa 28 niho havuga ngo none 28 ndio panasema aho rero kuri ba bantu bamwe bari barataye Imana, kwa wale ambao walikuwa wamemtupa Mungu, Imana nayo ishitangura kubabwira kuvuga ibabaza, na Mungu anaanza kuwauliza ikivuga ngo none za mana zawe wironkeye ziri hehe? Je, ile miungu ambayo ulipata iko wapi? Nizihaguruke namba zishobora kugukiza, zisimame kama zitaweza kuponya kwenye wakati huu, mu gihe c'ibyago vyawe wa shida zako. Kuko ibisagara vya kuko ibisagara vyawe bingana ewe Buyuda, ariko imana zawe zingana. Hano herekanye yuko ngo uko ibisagara by'i Buyuda bingana. Hapa pameonyesha kama jinsi miji ya Uyuda inalingana, kariko n'ibigirwamana vyaho bingana, na ndio gisi miungu inalingana. Ugasanga umuntu yidibabire mu vy'isi, unakuta mtu amekalia vitu vya duniani, araroga, ni mchawi, arasambana, anazini, anaiba, arabeshera abandi, anasingizia watu wengine, afise ishari n'inzigo, ana shari na roho mbaya, agenda guteranya abandi basanzwe bavugana neza, anaenda kutanganisha wale ambao wanaongea vizuri. Ariko igihe c'ibyago vyiwe cagera, lakini wakati ambao shida zake ikifika, Imana zose yakurikiye abagenzi babi bamuhenze, ile miungu yote ambayo alikuwa anafuata na wale marafiki wa baba ambao alikuwa anafuata, ntaco bazomumarira, hawatamsaidia kitu chochote.
uzosanga ariko aravuga ngo Mana ntabara. Atakuwa anasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Muze murabiga isuma kigiye kwiba. Muangalie mwizi akienda kuiba. Aragenda neza gasoboka neza. Anaenda pole kabisa, pole ananyata. Agashikira ikintu agiye kwiba. Anafikia kile kitu ambacho anaenda kuiba. Wichoma Imana ikamfasha nkagitwara. Anaenda anasema Mungu angenisaidia kile kitu ngakipeleka. Siwe yakiruhiye n'umunsi numwe. Hakuwahi kukichokea hata siku hata moja. Ntazi n'uburyo carondewe. Hajua hata ni jinsi gani yule mtu alikipata. Ariko imigabo n'imigambi yiwe niyo kuciba. Lakini yeye anataka tu kuiba kile kitu. Na Satani niko mwiki gihameze. Na Shetani ndo jinsi alivyo. Satani umuntu aza kuremwa. Shetani wakati mtu anaumbwa, Imana yavuze ngo tureme umuntu mwishusho yacu. Mungu alisema tuumbe mwanadamu kwenye sura yetu ili afanane na sisi. Kandi ico gihe abariko barabivuga bari abantu aba batatu. Na siku hiyo watu ambao walikuwa wanasema walikuwa ni watu watatu. Yari Imana ubwayo. Alikuwa ni Mungu na Yesu Kristo. Nkuko tubisoma muri Yohana igice ca mbere. Kama tunasoma kwenye sura ya Yohana. Sura ya kwanza. Hahandi hatubwira ko ubwa mbere na mbere jambo yahozeho. Pale ambapo panakuwa banatuambia kwa neno alikuwepo. Ya ndiyo hivyo. Rero ngo Yesu nawe yararimwe mu gikorwa cirema. Sasa na Yesu alikuwemo wakati wao anaumba. Na mpwemu yera yarari. Na Roho Mtakatifu alikuwemo. Imana, Yesu na mpwemu yera. Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu. Bateranya ari batatu baravuga ngo tureme umuntu mwishusho yacu. Mmoja akiwa ni watu watatu wanasema acha tuumbe mtu awe kwenye sura yetu. Mugabo uyu munsi Satani atazi uburyo waremwe. Lakini Satani mwenyewe ajua hata uliumbwaje. Niwe ariko aradutesha umutwe. Ndio mwenyewe anatuchanganya kabisa. Akadutesha umutwe ari umwe gusa. Anatuchanganya na akiwa ni mtu mmoja. Chamwibaza iyaba koko Imana yamuremye yararemye nk'aba Satani batatu bane. Ndio jiulize sila kama Mungu aliyetumba alikuwa ameumba kama Shetani watatu. Ubu tuba tugeze he? Sasa hivi tungekuwa tuko wapi? Isi ba yariyubitse twese tubere dunia ingejiyubika. Ya. Ariko uyu munsi turashima Imana ko twamaze kumenya ko Yesu ari ku. Lakini tunashukuru Mungu kwa tumejua kama Mungu yupo kwenye ufalme wake. Asante. Turashima Imana ko Yesu yemeye akamena amaraso ku musaraba. Tunashukuru kagisi Mungu alikubali akamwaga damu pale msalabani. Kugira ngo umuntu wese amwizera aronke ubugingo ili mtu yoyote amwamini na apate uzima wa milele. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ryariko ratubwira ngo Satani umukundi. Neno la Mungu la leo liko natuambia je, Shetani anampendea nini? Mu byo twasomye byose hari byiza Satani mwumvise akora. Vile vitu vyote vyenye tulisoma mulisikia kama Shetani ana kizuri chochote? Ichakora gusa ashaka ngo chenye tu yeye anafanya anataka. Ndagomba baza umuntu yoba ashaka kunyishura ambwire none ni kubera iki Satani akora ibibi. Nataka mtu mmoja kama atanijibu nijibu Shetani. Umwami bibi. Wanasema Shetani ni mfalme wa mabaya. Ikindi kibituma kingine ambacho kinasababisha imbere yuko akororerwa ngaha mwisi. Before aangushwe hapa duniani. Yahora ari mwijuru. Alikuwaga mbinguni. Ubwiza bwa harabuzi. Uzuri wa mbinguni na ujua. Kandi ntagomba yuko tuzoja kuba mwijuru. Na tena hapendi sisi twende kuishi mbinguni. Nizo mpamvu akora uko ashoboye kose. Ndio maana anafanya jitihada zote kugira ngo niyo umuntu yaba yarabaye bishop, hata mtu kama amesha kuwa bishop, agenda musubize inyuma agere mrudishe nyuma ili aweze kufanya kazi na Shetani. Nsabe buri muntu wese ari hano. Niombe mtu yote ambaye yuko hapa afata umwanya munini wo gusenga, gusumba umwanya ariko arajya. Ashike muda mkubwa sana kuomba zaidi ya ule muda ambao anashika akiwa anakula. Kuko ngo amasengesho, kwa sababu maombi nigo rufunguruzo gugurura ijuru, ndio funguo ambayo inafungua mbingu. Mu gihe udasenze rero, wakati ambao au kuomba, urufunguruzo rwawe, ile funguo yako
rumwe rwugurura ijuru, ile funguo ambayo inafungua mbingu, ruragenda rukagwa ingese, lunaenda lunakuwa na kutu zikaba nyinshi, zikakuwa nyingi. ntabwo nafise urufunguruzo hafi, hakuna mwenye anafungua karibu ingoronya. murarubona urufunguruzo? Unaona hii funguo? uru rufunguruzo uwofata mtakishika urufunguruzo rumwe gutya, funguo moja kama hivi, akagenda arushirako ivyondo, akaenda na pakala iko nani matope, bikuzura bikajaa. ugiye kurucisha mu ntoboro rwagenewe, ukienda kupitisha kwenye ile tundu ambayo ni ya kufungua, ntirukwiramwo, hayutaenea, usanga rwabaye runini, unakuta limekuwa likubwa. Niko bimeze no mu rugendo ruja mwijuru. Ndio jinsi ilivyo hata kwenye safari ya kwenda mbingu. Iyo umuntu akora ivyaha, ili kama mtu anafanya dhambi, iyo umuntu adasenga, kama mtu haombi, ngo asenge cyane mu mpwemu no mu kuri, waombe ndani ya roho na ukweli, urufunguruzo ruragwa ingese, ile funguo inakuwa na ngutu, ku buryo bw'uko hahandi gwahora gwugurura gatoje mwijuru ntibarugutira. Ile sehemu ambayo ile funguo ilikuwa nafungua kwenda mbingu inakuta hata hienei. Cha wibaza none urufunguruzo wuguruza ijuru, je, jiulize ile funguo ambayo anafungulisha kwenye mlango wa mbingu nigwagwa ingese, lukisha kuwa na ngutu, amaherezo yawuzugurura umuryango uja hehe? Mwishoni utafungua mlango wa kwenda wapi? Imiryango milango ni hii miwili tu. Hari umuryango wo kuja mwijuru, kuna mlango wa kwenda mbinguni, n'umuryango wo kuja mu muriro, na mlango wa kwenda motoni. Yesu kuruja musi w'iherezo, Yesu kwa ile siku ya mwisho ngazobwira abari buryo bwiwe, batambea ambao watakuwa kulia kwake, ngo ni muza abo data yahaye umugisha muraga ubugingo budashira. Ni nje nyote ambao Mungu aliwapatia mibaraka wote, ngo azobabwira ngo muragwe ubugingo budashira. Ataambia njoo mlisi ufalme wa mbinguni. Ngo azobwira aba bantu bose bazokwisanga ibubafu bwiwe. Ataambia wale wote ambao utakuta kwenye mkono wa kushoto, ngo ni mumvireho, mnitokee, sinigeze ndabamenya, sikuwahi kuwajua. Kubera iki mwakoze ivy'Imana yanyu? Kwa sababu gani mlifanya vile vitu ambavyo Mungu apendi? Mwakurikiye wa mugabo twariko turavuga mukaya, ule baba ule mwanaume ambaye tulikuwa nasema. Mu Cyarabu niho babivuga neza. Mkiarabu ndo wanasemaga vizuri. Bavuga ngo ni shetani, ngo lanatullahi alayhi. Mama yangu. Satani yavumwe. Wanasema eti ni shetani aliyelaaniwa. Ikivume cyavumwe. Yani ni kitu ambacho kimesha laaniwa. Nawe uca usanga ingeso ugiremo uyu munsi, na unakuta tabia ambazo naendeamo sasa hivi, uzihagarariye ari kivume cyavumwe. Mtu ambaye anazisimamia ni ule mtu aliyelaaniwa. Kandi ugaca usanga na tena nakuta icyo kivume cyavumwe, kile kitu ambacho kishalaaniwa, ntikigeze kigupangira agenda, akikuwahi kupangia agenda yako, ngo kikubwire ngo imisi usigaje kwisi ngana gutya, siku ambazo nabaki nazo duniani ni hizi. Ico gihe cyo bakira gupangira agenda, kipindi hicho kama ingekuwa umeshapangiwa hiyo agenda yako, wohengereye usigaje nk'umwaka umwe ngufe, unaweza kaangalia kama unabakiza kama mwaka mmoja ukufe, ugacuja imbere y'Imana ukihana, naenda mbele za Mungu alize kutubu, kuko isi wewe warayiriye ukushaka, kwa sababu utakuwa umeshakula duniani kama gisi unavyotaka, utakuwa umeenjoy dunia, waranezere uko ubishaka, utakuwa umeshafurahia dunia. Ariko siko bimeze, lakini sio jinsi ilivyo. Oya, siko bimeze n'ukuri, sio jinsi ilivyo kabisa. Imbere y'Imana nta muntu numwe amenya igihe azopfira. Mbele ya Mungu hakuna mtu yeyote ambaye anajua wakati ambao atakufia. Hari abategetsi benshi cyane tuzi, kuna viongozi wengi ambao tunajua bari bafise abasirikare babararira, walikuwa na jeshi ambao wanawachunga, ariko ratambuka gutya, akiwa anatembea hivi yategeza kuba afise umwescort iburyo n'ububavu, yani anapashwa na nani bodyguard wa pembeni, yani wa kulia na kushoto, ku ntebe izi z'amakochi, kwenye hizi kiti za makochi, imbere yuko yicarako, mbele ya kuikaa pale hategereza kuba hari umuntu yatanze ubuzima bwiwe
kuna mtu ambaye anakuwa ameshatoa maisha yake akagenda kicara kubwa mbere akaikala kwanza mara ya kwanza kwa ile kiti kugira ni haba hari gisasu giturikana uwo muntu kama kuna risasi ambayo litamripua huyo mtu ariko wa munyakubahwa afise ababodyguard lakini ule mheshimiwa abakie. Ariko nubwo bimeze uko lakini hata kama haiko hivyo hariho benshi tuzi bari bafise abajejwe umutekano kuna watu wengine ambao walikuwa na watu ambao wanawachunga bari bacunzwe neza walikuwa wamechunga vizuri kabisa wakiwa wamerindwa ariko urupfu rubacako babarinzi bose lakini kifo kikapita wale walinzi wote kikamfuata yeye rurinjira niyo lukaingia afye babarinzi bagiye kugarura ubwenge basanga umubosi wabo yaje wale walinzi walienda kuwa na akili tena na ule bosi wao ameshafariki yamaze gupfa byarangiye ameshaushona. Imagine kabisa nawe ibaze umuntu abarinzi mtu ana walinzi afise n'ibibuga by'ubwoko bwose anaimba tofauti ambazo zinachunga pale kwenye upango ku rupango yaracafye kw'intare ziteye ubwo kwenye upango ameweka pale simba ambazo ni tofauti ariko igihe kigeze lakini wakati ukifika time keeper w'ijuru yabusinye time keeper wa mbingu akiwa ameshakuja iminsi yo kubaho kwawe irahera kandi abarinzi bagasigara yani siku zako za kuishi iminsi yo kubaho irahera ugapfa yani siku zako za kuishi zinaisha na unakufa kandi abarinzi bakurinda bo bagisigara na wale walinzi ambao walikuwa nakulinda wakawa bado wako hai. Nizo mpamvu tugiye kurangiza ikicigwa cy'uyu munsi tunataka tumalize hili fundisho la leo ariko ikibazo wibaze niki lakini ujiulize swali hii mbega mu byo twumvise byose je kwa hivyo ambavyo tumesikia hari na kimwe numvise muri byo kuna kitu ambacho nimesikia kwenye hivyo vyote coba cerekana ko na jewe satani ndamukurikiye kenye kinaweza kikaonesha kama na mimi shetani namfuata niba coba kirimwo na kama kipo n'uyu mwanya ndo muda tugiye gusenga Imana tunataka tuombe Mungu tugiye gusenga Imana kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana dusabe imbabazi Mungu ili tunyenyekee mbele za Mungu tuombe msamaha kubera ko muri iyi si duhura n'ibibazo byinshi kwa sababu duniani kwenye hii dunia tunakutana na vitu vingi ibibazo bidukura ku ntumbero y'Imana na matatizo mengi ambayo yanatutoa kwenye uwepo wa Mungu nizo mpamvu dukwiye gusenga Imana ndio maana napaswa tumuombe Mungu kugira ngo idushoboze ili Mungu atuwezeshe wa satani twariko turiga muri uyu mwanya ule shetani ambaye tulikuwa tunajifunza kwenye huu muda ntitube muri abantu babazwa ngo bega umukundira tusikue kwenye ule muri abantu wale ambao wanauliza eti shetani nampendea nini ahubwo ila tubazwe cha kibazo ngo mbega satani umwankiriki ili tuulize je shetani unamkatalia nini natwe cyo twishura ngo tumwankira kubera ko ari se wibi tujibu tunakataa shetani kwa sababu shetani ndio baba wa dhambi tumwankira kubera ko atanzira y'ukuri n'ubuginga afise tunamkatalia shetani kwa sababu yeye hana mbingu ya kutupeleka Imana dutabare cyane amen kandi tugirire neza amen nayo majambo y'Imana yemeye ko dusangira kuri uyu munsi ndio maneno ya Mungu ambaye Mungu amekubali leo tuchangie kwa siku ya leo tugiye guca bugufi abantu bose bumva ko bashaka gusaba imbabazi ku Mana kwa wale wote ambao wanasikia wanataka kuomba msamaha Mungu wanataka utakaso karibuni tugiye guca bugufi imbere y'Imana kugira ngo umukozi w'Imana dusabire imbabazi tunataka tupige magoti ili mtumishi wa Mungu aweze kutuombea msamaha ndabizi ko iyi si turimwo irimwo amabi menshi najua kama hii dunia ina mabaya mengi kandi atari Imana yonyine twe nitwoshobora kama sio Mungu pekee sisi hatuwezi na ya mahitamo twavuze mu mwanya tudasabye Imana kugira ngo idushoboze ntitwoshobora guhitamwe ibibereye hatuwezi tukachagua mazuri nazo mpamvu na ndo maana ijambo ry'Imana uyu munsi ryatubaje ngo mbega satani umukundira neno la Mungu limetuuliza kwa siku ya leo je shetani tunampendea nini umwe wese yumvise icyo akwiye gukora mtu yeyote ameshasikia kitu ambacho anaweza kufanya akwiye gusenga mu mpwemu no mukuri inapaswa aombe kwenye ukweli na roho kugira ngo Imana twishimire ili Mungu atufurahie nayo majambo y'Imana bayumvise mwese Imana ndio maneno ya Mungu wale wote ambao wameyasikia Mungu awabariki sana karibu umukozi w'Imana usengere ubu bwoko karibu mtumishi wa Mungu mbele watu